kenal saya. Saya juga nggak seviral yang di TV gitu. Hari ini saya lagi di museum. Katanya sih ini museum wonderful banget, luar biasa. Oke, mari kita tengok, kita kepoin bagaimana luar biasanya ini museum. Yuk, ikutin kami terus ya. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. Nah, sekarang kita lagi di tempat yang katanya ada binatangnya. Seperti apa ya koleksi binatang yang di sini? Yuk, penasaran kan? Mari kita tengok. Ada di sini. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Oh guys, ada monyetnya loh. Tuh, ternyata di museum ini ada beberapa monyet sih. Sepertinya memang yang dilindungi. Get off your seat, clap your hands to the beat. Grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. Oh ya guys, di sini ada buayanya juga loh. Gede banget sih. Tapi ini buaya muara ya guys, bukan buaya darat. Days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time,
di tempat yang wonderfulnya Museum Pusaka Nias ini. Tempat ternyaman, terindah, tersejuk, seperti sejuknya hatiku di hati kamu. Ternyata memang benar ya, tempat ini sejuk banget, benar-benar wonderful, recommended. Dari batu. Sepertinya ini kursi-kursi zaman dulu lah. Ini dari batu besar, kokoh, enak didudukin. Dan ternyata di museum ini juga ada kantin di belakang. Jadi untuk para pengunjung jangan takut untuk kelaparan, kehausan. Di sana disediakan untuk tempat makanan, makan gratis tapi pulang makan. Sini juga tersedia beberapa banyak foto seperti yang terlihat di screen kita. Jadi jangan pernah takut untuk berencana dan kepanasan. Oke guys, sekarang kita lagi di rumah adat Pulau Nias yang ada di museum ini. Ini merupakan rumah adat ciri khas Pulau Nias, warisan budaya para leluhur yang ada di Nias. Oke guys, buat teman-teman semua jangan lupa berkunjung di Museum Pusaka Nias yang kita cintai ini. Terima kasih.